Esselamu alaikum, draga djeco. Ja sam učiteljica Elmedina Karišik. Pažljivo posmatrajte ovu sliku. Šta vidite na njoj? Neke životinje. A da li vi u kući imate neku od ovih životinja? Ili možda neki vaš komšija? A kako se zovu jednim imenom ove životinje ako se nalaze u našem domu? Kućni ljubimci, da. Danas ćemo raditi jedan tekst u kome jedan trgovac ima najšarenijeg kućnog ljubimca sa ove slike. Pogodite koja je to životinja. Da, to je papagaj. Danas radimo tekst Trgovac i papagaj. Na današnjem času ćemo učiti jednu radiodramu koja nosi naziv Trgovac i papagaj. Otvorite vaše sveske i zapišite naslov. Ovaj tekst se u vašim čitankama nalazi na 147. strani. Sada otvorite čitanke i pažljivo pročitajte ovaj tekst nekoliko puta. Trgovac i papagaj. Radio igra. Likovi. Pripovjedač, trgovac, papagaj. Pripovjedač. U kući nekog trgovca papagaj bješe kućni ljubimac. Svojim pjesmama, arijama unosio je vedrinu među ukućane. Da čujemo kako pjeva. Cvrkut papagaja do 15 sekundi. Pripovjedač. Tako je pjevao papagaj zvani Tvi Tvi. Jednog dana trgovac se spremi da svojim poslom otputuje u šaren grad. Okupi ukućane i reče: Trgovac, ja idem na put u šaren grad. Recite mi šta želite da vam donesem. Pripovjedač. Svako od ukućana reče šta želi da dobije na poklon. Trgovac obeća da će udovoljiti svakom. Kad je začuo papagajevu pjesmicu, priđe kafezu u kojem je živio Tvi Tvi. Trgovac. A imaš li ti neku želju, papagaju naš? Papagaj, karakterističan cvrkut do 7 sekundi. Zahvaljujući vašoj dobroti, ja nemam nikakvih potreba, ali imam jednu molbu. Crkut do 5 sekundi. U šaren gradu, nedaleko od mjesta gdje se zaustavljaju putujući cirkusi, ima šumarak. A u šumarku, na najrazgranatijem drvetu, žive moji rođaci. Molim vas da nađete to drvo i da isporučite mojim rođacima pozdrave. Cvrkut. Onda im recite: moj papagaj zvani Tvi Tvi, koji živi zatvoren u kafezu, zamolio je da vam kažem da vi, koji ste na slobodi, letite kad vas je volja i kad god poželite i ne mislite na one kojima je sloboda uskraćena, kao i da vam je srce od kamena. Ako nam vi ne pomognete, nećemo još dugo živjeti. Jeste li sve ovo zapisali? Molim da mi donesete njihov odgovor. Cvrkut. Trgovac. Dobro, papagaju moj, ispunit ću ti molbu. Pripovjedač. Trgovac dođe u šaren grad, nakupova raznovrsne robe, kupi obećane poklone i ode na ono mjesto koje mu je opisao kućni ljubimac. Papagaj Tvi Tvi. I zaista, u šumarku, na najrazgranatijem drvjetu, ugleda jato papagaja. Raznolike varijacije
papagajevih cvrkuta 12 sekundi. Trgovac. Pošto su se cvrkuti učutali. O papagaj, rođaci moga ljubimca Tvi-Tvija. On vas pozdravlja i poručuje da ste kamena srca, jer ne hajete za one papagaje što žive zatvoreni u kafezima dok vi letite kud vam je volja. I kad god to zatražite, pojačan cvrkut koji se naglo prekida na izmenični udarci kao kad se obrušavaju domine. Pripovjedač. Kad trgovac izgovori posljednje riječi, svi papagaji popadaše sa grana na zemlju kao pokošeni. Njihova krioca bijehu bez i najmanjeg pokreta. Šumarak prekri, tišina. Trgovac pomisli da su im srca prepukla od tuge za Tvi-Tvije. Uskoro se vrati kući, obradova ukućane obećanim poklonima i nevoljno priđe Tvi-Tvijevom kafezu. Papagaj. Cvrkut od 5 sekundi. O plemeniti trgovče, vidim da si svim ukućanima ispunio želje. A da li si ispunio i moju molbu? Jesi li posjetio moje rođake? Trgovac. Posjetio sam tvoje rođake, oklijevajući. Prenio sam im tvoje pozdrave, ali ne znam kako da ti saopštim to. Papagaj. Cvrkut nestrpljivo. Reci, da li si im prenio moju poruku i šta su ti odgovorili? Cvrkut. Trgovac. Dobro, kad već tražiš da ti sve ispričam. Kad sam im rekao da oni na slobodi ne haju za svoje rođake papagaje zatvorene u kafezima, njima kao da je srce prepuklo i svi su popadali na zemlju. Oklijevao sam da ti to kažem, da te ne bih rastužio, ali začuje se tu pudarac kao kad padne manji predmet. Pripovjedač. Na trgovčeve riječi Tvi-Tvi se zanese i pade ne samo koliko je dugačak, nego koliko je i širok. Ležao je izvrnut na leđima sa nogicama podignutim u vazduh. Trgovac i ukućane obuze tuga. Pomisliše da ga je toliko pogodila vijest o njegovim rođacima da je njemu srce prepuklo. Otvoriše kafez, trgovac pažljivo uze papagaja i ponese ga u namjeri da ga ukopa u vrtu, ispod jorgovana. Ali Tvi-Tvi se naglo diže sa trgovčeva dlana, zamahnu kriocima, odleti na obližnji žbun i reče začuđeno trgovcu i ukućanima. Papagaj cvrkut. Razumio sam poruku svojih rođaka. Ma koliko me obasipali pažnjom, u kafezu mi nikad ne može biti kao na slobodi. Cvrkut do 10 sekundi. Pripovjedač. I tako je papagaj Tvi-Tvi, kao i njegovi rođaci u šumarku, kraj Šarengrada, mogao da leti kad mu je volja. I kuda god želi. A pošto su ukućani bili dobri prema njemu i pošto ih je njegova pjesma ispunjavala vedrinom, često je slijetao u njihov vrt i pjevao im, baš kao i u ovom trenutku. Cvrkut do 15 sekundi. Koji se utišava, gubi. Za dječji radio program prilagodio Mirsad Bećirbašić. U ovom tekstu postoji nekoliko riječi koje možda čujete po prvi put. Evo i njihovog značenja. Arija, to je pjesma koju izvodi jedan glas. Ne haje, ne obraća pažnju. Hajde sada da pokušamo da odgovorimo na sljedeća pitanja. Ko su likovi u ovoj radiodrami? Kako je živio papagaj Tvi-Tvi? Šta je zamolio trgovca da učini za njega u Šarengradu? Kako su se ponašali rođaci kada im je trgovac prenio Tvi-Tvijevu poruku?
Zašto je trgovac okolijevao da ispriča papagaju šta se desilo u Šarengradu? Kako se Tvi Tvi ponašao kada je čuo šta se dogodilo sa njegovim rođacima? Na koji način je papagaj nadmudrio trgovca i ukućane? Zašto je papagaj često slijetao u njihov vrt iako je bio na slobodi? Naučimo i nešto novo. Šta je to radio? Radio prenosi zvuk na daljinu putem valova. Možemo ga slušati i kada radimo nešto drugo. Na radiju se svakodnevno emituju radio emisije. Dječje radio emisije po sadržaju mogu biti obrazovne ili zabavne. U stvaranju i emitovanju tih emisija učestvuju djeca. Šta bi to bila radio igra? Radio igra je priča koja se prenosi putem radio valova. Za razliku od filma, televizijske emisije ili predstave koje možemo gledati, radio igru doživljavamo kao zvuk. Pored dijaloga, radio igra može imati muziku i razne zvučne efekte koji pomažu slušaocu da stekne što bolji utisak o priči. Za stvaranje jedne radio igre najprije je potreban tekst, zatim dramaturg, reditelj, glumci, snimatelj, oprema za rad i studio za snimanje. Posao dramaturga je da odabere i prilagodi tekst. Reditelj dijeli uloge glumcima, a snimatelj s glumcima snima radio igru koja se pušta na radiju. Za domaći zadatak je potrebno da se dogovorite sa vašim roditeljima i da zajedno odslušate jednu radio igru po vašem izboru. Nakon slušanja te radio igre da razgovarate o njenom sadržaju, likovima i naravno efektima koji prate taj tekst. Hvala na pažnji.